Observe ya mama jua mama kwa bebra so mamuni ya maundo bizo nsamu ya kekesi ene eye November bosomede toso eye dumyenu ene bnei ye bani ye de babesum so keka ne mesi ene a aka nefuwa no makoma audio no enum 25 days ne eboabo ye ho akwa akoto ba December bosomede toso nso abuzia emu nsamu a etwa krehenke wo mayimo ya ja ebo pata bebre se paso chi wo mamuni ya mamfo nkro so ene ya kekesi ene ya bebia wo biara nwumre ye bani ye de ababesum wo ensano doso na poso ene abalo ya peni ene ya tuja se ne de si ya wo my Ghana ya court bata Supreme Court mu no o hye ne mu se mrasbe gefiem chiamene ene mrasbe dwane nyina de be ya adwuma amasumdwie aba wo mrasbe gefiem hono Zongo Caucus coordinator oni a deputy bono mantamu de atodwa se de court Supreme Court no ayese football chacha no ni twa simple observe dem ba ko eye ma me akua donko ensensem ne mu na ma me akua donko party no yetete se omodi Roman father akose onkodi akua donko ade e wo electoral commission atenaye en electoral commission mpedimfo kire se omohwe nkrata mu no na kese owura Roman father ne mpedimfo omodo omobaye no na omonkrata enso ani enam so ma me akua donko party na kasa omo ekire se nsemu a electoral commission kan no mogitum omo kwatwema nso bia ometrefie no ma atoto omo ntutu yeye abato komisa kro na chese enam se ewura pia kubi Roman father ne niema nsisi suo ntino eno akua donko ne nimbe koso da paper no so nanso yentroma no observe dem be kwa asante achem no for baton pesu so asante mantem yate se eye abankra chepani a wosi mampani na adodan kwa kufu adwa nemo e wa asante achem no for baton pesu no observe owura nanu akwa enika ya wo kyerɛkyerɛ kwan a ase MPP fo ebe faso no machinchi mamanfo nsa ewa agogo na onobo ande apia kubia dinkunim ewa afia batum kyesensam ne de bebrebe nam so ema MPP ni NDC fo won pesua no so ahyase a wono ekasa yebeba wura hono na yedinkomo pa anwumre Catholic Bishop Conference wonma konhyemudie na wode atodwa se abanfoforo obeba no wonma kyekere boa bi de kwa akoto nanim se galamsey wobetimi akon observe weni afoforo pinwa ne yakekese ne se kase ababia wo bia na nwumre ye bane de ababesom aseda enkoma 21st clinic yese osiatic entire no a etwetwe wo tutu no a entire no afiri usisim fa to ase fa osrem kofa nankokum fa nantu edekosi nampo no so no atwewo amasese de akawatofo mu a woje ho anya for the 21st clinic ne ya doctor for eni nu papa ni fidi papa ya woni yemfantu ya de na semfama 3A Herbal Center at 3A co capsules so abedwaso ama Food and Drugs Authority mpenimfo agatumu a okoko no ehye ase na tu ase de amawo koko na fifiri wani ho afifiri wasom afifiri wo minim afifiri wo to baabi a koko na didi akwakoduru bia no kope 3A co capsules na num ebehye ase de amawo Mizone 5G drink ye a weekend ye twam ye ko birthday party ko pono to ase a ye ko num bi no ye gitum se ye drink ya ede esi chire nimu ye mo bia so ye penny so ya kokora so ya brewa so ya kwada ye mo bia express group so ahonkar kwa so omo ede ye tukwan ya yakwa manfo nkro so se wo ko hono makwa ye adwuma se wo ko hono makwa school such as ye wo pese okoko ye wo bia no abusafo express group se omo bia se ye Canada US UK num Australia Germany omo bia o pese okoso bia ne bra no mo emo na wonsan ka visa no ne ko na soso eja ko bo ni akoma e wo hono bi Sompa chede yemfie miensanie ena Sompa FM ne Sompa television ya be yetiefo ne yahefo na so se janka no ya ne yedwene se hwan na edidi amomu bi adie on be hye die on be no mo die oba kunani no hwan na kata na deja so enu nti na benfie miensanie Sompa FM ne Sompa television ye fatu ye ho so ye bamo na so ebebo mu punum na mo de mo sempo na mo nka prebe kan ho na ye de sede ehye nyanka ne ye wisia no wono mo emfunu afe no ekwawe ye bia ye se kaka mu bio se de obenya bia se ye mo se ya nwa se ye sichire se ye biscuit nkwada ntade nkwada mpaboa diapers num ane toilet roll ntuma de obenya bia osoro obehwe ho na wasiraw de chese de oyifiri ye bia no obebo ho pempempempempem ediama opese okra de ode no ye ni sika mobile money number ni ye 0598559802 0598559802 di ebeba tarawan media na se Blessed Foster busia
wonum ene ebo echi dom aboya donte anwumre ya baabi a wo bia no yetimi aba na yaba besomo bede ede na ya obo amale bia boga anwumre mene Ejapia apam dada abuziafo yenye pray na fin sam no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo ekwa akohyase ede efi wo maye ye court bata Supreme Court mu na abuziafo eyemanimu sam deda nsemo aboboba efri eye omaye mrasebege fiem manso ekopie honom se mrasebegafo ben na bia mrasebege fiem chame hene ye na dwene se wo pam wonum akomasi abonten efri mrasebege fiem officer wo mo adane wo mo nsa de wo ye NDC ni a wo se wo ne NDC amanyokoto nkwanta wonum apai wo mo nkon na nkra na bio sese wo kose kontenkure de ono soso eba wo MPP di mu a wo se MPP fo de wo de aye no ntino won na ne MPP fo nkon na nkra na bio wono soso kose kontenkro de ono soso eba se kontenkro a sese wone MPP fo na ahwia bomu a ogina wo MPP amanyuku di mu enti adam se mamraso egefiem chamene egina tumi so a opam wono mo edifrim raso egefiem eba sa no na yese MPP fo no so akwakote pa ema NDC fo aba bedoso a ewiase atwema mentwe ekoso mamraso egefiem ema asemi kopi omaye ye court bata Supreme Court mpedimfo na so se emra no a mamraso egefiem chamene di ye adwuma no wo mo na ejaga na mra nyina no ye dia ma mo se eto ne ye dia ye pinche wonum na je so mo ne abre wo mo ofie no mo atesetesem aba ba ma chirechirim awam amobi atiase eti eko Supreme Court no mpedimfo bobo so a ene enkrobo so koso a ema lawyer fo kokokire o mo nsem mo ene ena emfa ho ne ne sasabro ayabrewa koto dwenyina akire no abrabo mode ye brebre yi pumako mu a Supreme Court mpedimfo aba bonten aba bebu asem no se ekwan a speaker efa so camera so ejafo ben nan no esi abonten no amfa mra kwan so otomra ye nyemra na ode eye adwuma nti ebeya speaker nsa nane ne nsa na samra so ejafo nan na waka omusi abonten no won san fo momra bio no mo emeto omadwuma so enye e omra so ejafiem na court no bu asem ne wie no na ballo ya penny lawyer Godfred Ebu Adame ene nsantwefo di nkomo a wo srese de esie we no ohwanimu samra so ejafiem chiame hene right honorable Alban case Osman Babin and the MPP ni NDC fo ni nyina e de sa court no nsisie we ebeye adwuma ma asomduaba e wo mrasebe gefiem. It's an emphatic determination by the court on the matter, and the Speaker of Parliament has no option but to comply. I mean, I think that we must stop giving with one hand and taking with the other. As I said, it really amounts to double standards and an exercise in contradiction. For the Speaker of Parliament, in his address to the media, say that the case raises such serious legal issues and matters body on governance and all that, and then refuse to take back. So this country refuse to take part in the proceedings. I think in this country we must recognize some people for who they are and what they do. This hypocrisy and double standards must cease. The Supreme Court is the final arbiter on all matters in the country, including an interpretation of the Constitution. Indeed, it is the only court solely seeks reservation to pronounce on the meaning of relevant provisions of the Constitution. And the Constitution means what the Supreme Court says it means, and nothing more. It is the same in America, and as I said, America, United Kingdom, and all advanced democracies, that is the order that they respect. There is no way a Supreme Court would give a decision in America or United Kingdom, and then the Prime Minister, apart from expressing his disagreement with the decision, or the President of America, of course, he has a freedom of expression to express his disagreement with the decision. But Observanti freme Danny Ranwan Seno Abalo ya penny lawyer Godfred Ebu Adame ni etene nke we yemra na je so mabo mu nkru nyina awie ama court no bu asem no a ode atudwase brasebe je fiem chamene enhweso mbesa so adana wonum nsa na brasebe ja 49 no mo pam mo nyina no mbesa so aba adwuma ba be yo mo adwuma sem brasebe ja 4 ene wo sre se ayeseye no we na tintintirinti ene twema mentwe na ntoa so bio o brasebe je fiem brasebe je fiem chamene MPP ni NDC fo nyina so mne be yadwuma amasomdwi atwaso ewo mayimo sansam kuro ya ho no yakobono mantenu mu a NDC amanyoku de woye deputy regional zongo caucus coordinator Sheikh Moro Awudu ena wono nso de toso achese de ekoso Supreme Court na ewie no wo mabuade ama donkase titru yewura afanya markens no ayese Sompa sika promo unya twanko ade abedi esansa asam no koso no na sonoma nim senkunim aye wo modea ampa chokochoko hwa so na Supreme Court ede ato na so campaign se wasem di kan court na wonni bem wo kan we no wone Sompa sunwanefo ene di nkomo na wo kirekire mu sei ade o bayero
Supreme Court na am send now and that will be a chili magana boy na said ye dream one NCP and also to say ye the parliament that near secretary and I don't buy into that idea. I believe say me I said no doubt or more years I didn't and the whole mind chilling back every answer the really the baby. Almost will be our organ have yet and say, see, and one on the idea had been said, you can easily sit in the comfort of your home. Now I predict it at the Supreme Court there, and on airport, say, Ghana, they will be the idea be the way we were saying. No, Sheikh Mura Woodwa, where Deputy Regional Zongo Caucus Coordinator, the Machin Yamanyuku, or Bonoman Temu, and artist one Sompa 98.9. Edis Ankomoy. Observe for Sassem Croya, who and Emraswe Genia, or Emraswe Gefima, this year what dance Yasokabaton Persuasua Sentimentama say, Honorable Katie Yamon, Dudronwa, Esanmane, Sequaterqua is your name, is your clofo, was I a bebunwa, ye can Sequaterqua to Obamount to my yeti dino, what they cobra for Casemua, a Quaterqua is your name, is your clofo. Papa one air swafwa, or show may and feeding you manage Jedian Winston some, Nene Cotono, Genesia Womesie. Efa basabasaya na ekosomra se gefiem NDC fo akwakoje MPP fo baby omoti aboso akenten so omosi wo na sese omo eyedom kese wo mra se gefiem a enam so ma MPP fo pie ya be na wotwinie ye fro omo manko no honsem ja court no kawie na keti ya mo no eye ne se obesire speaker da se wenu a court waka ne sa no echina na ne kire ya omo enyen sese na mra se gefo no nkwadwuma na mra se gefo no so okwa adwuma speaker of parliament and country to forcing any NDC for no say NPP for akonya no makwakoji akenten so no omonso no free so no omonkotena baby omotie deda na NPP for so meji omonkonya ora Katie Hammond. The apex court of the land. It's outlandish. I haven't seen anything like that in my life. And I heard this argument. He respects the supremacy of the Constitution, but he doesn't respect the supremacy of the Supreme Court. What does it mean? I'm for you, my career. I'm wedding. So what do you expect? That is what somebody said. What do I have against Babi? My very good friend. Everybody accepts. I mean, he's a class prefect. You all know that. But the point is that I do not agree that a person of his caliber would not respect the ruling of the Supreme Court. Now it has been very crystally put by the Supreme Court. The motion, the filed by majority leader of the House has succeeded. The Speaker Babin has absolutely no choice now to comply. Tell Atu and his followers to move back to where they originated onto our seat. We expect that to be done without fail. That's how simple this matter has become. Babin must learn to respect the authority of the Supreme Court. This matter has come out and we talked about it so much. We said, how did are you now making a personal attack? For ya dansia so kwamra so dwani honorable Katie Hammond ene yetene nkeni na eye court no anamo a wo mo etu ne nene ginesi o musiye na ono so ede ne nsusuye eba ede afa ho no no nsiabre mo kase ba wo Sompa television so ne yegusu a yede somwo anwumre de na yedaso a wa abato ne enkomo ne mframa a ebofa ho mu Mame Jenado Kwemensa wono ne Ghana Battle Commission na enenso wono mo ko IPAC meeting biu emu na wode kotodwa se dadu a wode ma Ghana Freedom Party bra ma bia kua donko firi mu se wono mo nsan keka won ho no won penipa afro mehye na nan no de wo mo de ne ba ananka ono na ye running mate no Yura Philip Apia Kubi Roman Father enema bia nsisi so nti wo mo yi ne nkrata ato nche na no nkyere se aba no wono mbeja ato ombekoso ato na enkrata wodi kan tintim ye ohamu nche mu be sadu okono de wono mawie no eno a na ye koso ade ato ewo mu se wo mo ntimi amfo nipa afro bia din amehye number 3 ho eno akua donkwa na achim ne duku da ho nanso abato a ye to no ba bi obi ada ho an woda eno nsesa hwe na emom wono betwa ma me akua donko de enu mu a wo abeto aba akọ ho no nya de a wo bekan e de aka ho na enu achi de bibia nsesa
We are here to inform you of the Commission's decision to maintain the presidential ballot as it is. As you may be aware, and I believe all of you have representatives in the printing houses, we are almost 90% complete with the printing of presidential ballots. You are also aware that following the passing of Madam Ekwe-Adonko, we requested the printing houses to cease printing until, the law had taken its course. Now that the presidential candidate or the nominee has been disqualified, the Commission would like to inform you that the printing would proceed on the current ballot as is, in the interest of time and to save this country millions of cedis. And so our task here this morning is very simple. We are not here to change positions. We are not here to reballot. We are simply here to inform you that the Commission intends to notify our printing houses to proceed with the presidential ballot as is. It will proceed with the ballot that bears the name and the image of the name of the Ghana Freedom Party, their symbol, and the image of Madam Ekwe-Adonko. As is not here, no, said your canon and near brofo, or said ye tieno, sana, one on Bayano, Mammy Ekwe-Adonko, Nenim infim, Nemum, and Yadia year toa, Nediano, Yabekai, a dear account to quack or toa, a honor, and fancy ho, fancy baby for fraud. Observe don't consense me na national organizer or Mammy Ekwe-Adonko amanyuku Ghana Freedom Party mo ena eba say you know eja Sompa FM Sompa television semche for yes say ye mom pini wo no mo na yenkobu so mo say eba say you know ehe omo gwanwa ebo mo pimpom pese abato komisa ne mpedimfo ede ababetu gya say Roman father na nkomo pese omo ede ne ko emo kodi Mammy Ekwe-Adonko ade a sese ya pam no a Electoral Commission for anyina ntumu no omo eso musenie ora Richard Butcher wono ene hwepopo adoma no ma Mammy Ekwe-Adonko Party Ghana Freedom Party kyerese we no mo nkotwe manso bia wono masum womo agiatum mfumso pinua ene baye womo ne Electoral Commission for nkoye kotokoto sem ene manso sem bia womo bafie no mo aba behyeso omo ne maye we no kra so omo den se omo ko omadim no oso omo ye omo ntuti nti we de omo asum agiatum a omo nkoye manso sem bia ora Richard Butcher nkyeremu nie said the Electoral Commission and Roman father, I mean, Human Secretary, Judicial, FFP, presidential nominee, and by ballot also without to appear to appear 2024. And assuming by two preliminary for opportunity or the a breach sentiment, the Bell and I about presidency, Jubilee House, especially with Emma means remote party, or welcome in a introduction party near additional formula. Say, Ma, in our office, that phone, they say, Emma, public figure, Ama, the who need the whole Ghana, or Palkuma, would South we are green presidential flag bearer, and just said the name Ebebo Amani. You only welcome here, and you can't must say Yanko. I didn't say Penna, Roman father, any George Afro, Echo File, Electoral Committee. You honor, ye meaning neck for substance to say, a say, Mitchocrat, I mean national organizer, Richard Butcher, Ghana Freedom Party, Echo Catcher. Electoral Commission, we are no more going to contest. That's your withdrawal. And the all and Yati and meeting and information say meeting. The Electoral Commission or party meeting only 2 years say a year if you are non party, Ghana Freedom Party, Philip Apia Kudim, Roman father, disqualified due to lack of inequalities of the filling of the presidential nomination form and also Kotu said in 1992 constitution our democracy and said due to this limited position of the ballot presidential position Mammy Ekwe-Adonko the cancel now by entering Observe Richard Butcher no one a hwebo adoma no Mammy Ekwe-Adonko as say wanya ne baby crow na manyuku Ghana Freedom Party and na ono so cheche ni nsem modi akyere ye no
Catholic Bishop Conference afibia sanhye mudie Catholic asafo mpanimfo no wonmudi na afidie nso wonmadi na safa hye no wonmo hye wadanse mekire oboase afa baabia Most Reverend John Yawafo akwa woye bishop ewo ho no na one president Most Reverend Matthew Kosijamfi na wonom edidi nkomo ewo conference nase wonmo chese no kwasem ni galamsey asase ase ya wonom tu agudie mfamra kwanso yi no edi oman na wu pa nye kwa ebrintu nku na ese no ene yensu ansuwa na baabi te se oboaso de epira wo mo yie we no wo mo hyeda bo apro ekofefa ansu a ewo oboase ne na afa titiri gime asubontina eno na wonom nsu kese pa wonom nsu firim ya ni nyina so Anglo-Gold Ashantefo ena eto nuroma wo mo de enu mu wonom ne ho ade na sade wonom etu godu ewo oboase de famra kwanso Anglo-Gold for si kaka wonom bo ansa na wo maye brebrebrebre timi anu nsu mu nya kakra matemamufo anom no eboro won so ende sei wonom agya de galamsey de wi oni nyina ya wo mo etututu asase ase drobe mu nsu bo ho ibi wonom akache nanso temamufo ne de wo mo bre ewo nsu ho eno na bishop yawo John Afuakwa wo kasa ene wo de kire amanehunu a amanfo ehunu nti wo mo akyekyere sa aboai ede aka wo mo dwumadi ahodo a wo de beboa amanpanimfo a wo mote so ne wonom ebeba nyina se abamfoforo ebeba no wonom aye hyehye bi ato no ho a wo befa so aboa ma galamsey no ase atimiatu. However, I would urge the conference to map out concrete strategic plans, in some sense to put pressure on the incoming government, if possible to end galamsey come January 7, 2025, when they assume office and initiate measures and policies to reclaim these lands. Paid pastoral visits to many parishes and communities in the diocese. We interacted with the faithful, with the people. We listened. We heard their concerns, especially about these menace and how helpless they are. Their concerns and those of the people of Ghana will certainly come to bear on our deliberations this week. There must be a way out. We must stop this dangerous behavior. No, Catholic Bishop Conference wonu nhye mudi awudi ewa adanse afa ho mekire oboase na atese na wonu mo kasa Yewura Regional Minister Asante Mantamiro Assignment was mensa ko bie na wohwe enisuade hunu ne botai wo mo de ato ho no wo kyese no kwasem ne Catholic asafo no ene mpanimfo ewom wo mo dwene o man ho pa eti wo bo wonom abaso. Observe for yen twan seven so informa mona informo enkonsem fufrum na yedemo kwa asante atem no for baton peso so asante mantemi mu a ene yeda so ejinai na yedemo wura manyosemu bio na ene bia pia bonten e wa asante atem no for baton peso so ya asante atem agogo asem na make you ene bi epiepie na ene na epie ye no eye DC ya owo asante achimagogo enani nimu oni obi di nkomo ekwan MPP amanyoko na faso ekwan MPP amanyoko no epeso mo faso na afia bato no a ye babo ho akwakoto no December bosom ne de toso enso no wo mbe chinchima manfo nsa ema empoduru nwemu odin a ballot box no kra no so mo sese bia wo mo ebesesa sebe ya honorable Andiapia Kubia ojira dia MPP amanyoko no asante achimagogo obetima di nkonemu biewuo na independent no a amanfo eboje ne so ewo empesua no so no wonfa ho enkudi enkunim na enenam so ama NDC amanyoko ne fe wo asante achim no for baton empesua so munu ya kutukum omotikwa pai wo mo se asemwe nya asem a ewo so mo tena ho echi wo mani sase MPP ni independent na nya omasem nti wo mo do mo nkabi wo mbekabi pa na wo pani a we titire ni eda NDC amanyoko ano ewo asante achim no for baton empesua so eye honorable Peter Abajai na ochirechim asem no ne fare by pa ekwan efa so ema DC nkoma na odi no office wo munya bi chirigu afidie so ene kwan efa so a epia bonti nyina no ochechemu se di chire Asante Achim of NDC constituency and ye
sentrofo ehiem na ye botaye titiri a ye de ye ehiem no eye tape bi a enrada epie abonten ema ye te ya nefa ye yan kasa ye MC Honorable Francis Otibuatin Honorable Francis Otibuatin ye Municipal Chief Executive Officer ema Asante Achim North na sema odebetu dwa enyina eni se ose afi abatu ya ye babeto no 90% of EC officials no eye omo na recruit ye 90% ose ono ena o recruit omo a omo nyina ye MPP fo enti no omo enhwese afi abatu omo betumi use plan B na omo dia swape ballot boxes enunti ena maye ni abra ene yaba behia Asante Achim North NDC yepese yama nananom ete na yama EC pania owaha ete yama municipal police commander owaha asote se Asante Achim North asundua ye enjoy no yepese basa bia besi but Honorable Francis Otibuatin a woye MC atimi demra hyenisem na se MPP officials ena wa recruit wo dia ene na ye ka akire EC pania owaha no se ne nkrofo a ono omo eba be ye adwuma no ye ntimi no omo nya adwuma nti be nya se obesesa wo mo ye etosu mienu ye be stress police commander obesori adwuna ne na so a obe make sure say kronu bia ne kataso hye bi omo pese omo ye no ono police commander no e de ne na besi form observant nti we ye titire ni chairman Emma NDC amanjuku no Asante Achim North abaton pesu aso ya Asante Achim agogo asem ni ye ken owura Peter Abajai ena yete ne ken na this year ye ka ne ho asemi eye Honorable Francis Otibuatin na enkomokro no a na odie ene ensem a efi nanumu ba ye he wo ma odi wo matem chese ekwan a MPP fo peso mo faso na ballot boxes no kra no ye to aba no wie na chese mo kwa akosesa ba o betintim bi dem no masesa no ama ono abo ande apia ku bi adi nkunim no Honorable Francis Otibuatin ye nkoti nkomo no kakra wajimi sa ontimi ko toilet no dem to dem apia ku mi se en interest of frame no fe no kam Osimini wa be en pini ye o problem. Say I'm going to say no no person che akuminga. People near. To man no ho hyehyem. That's it. O mini kura eh nanso no obe nanim gwa be poto. Na ban enya na ban amon to no mojimi. Abi go no frame kam sa. Osinti this is the Brahma Bripan, good to Jessica Menambra. Then the boss of the ring in Amera was on that. And I'm a Swiss house again. Not Plambino, one Mohammedia, Plambino, the end of the age when I'm wow. I was a Plambino yet. As a Plambino yet, and the Plambino bosses, no. It was swerving, I was swapping in I don't know what it will look. It's a family, you know. Because my petty analysis for my info, you know. We can't chance on analysis, mammy. Now I mean penny pound, but it's a California, the course on a electoral polling station, electoral commission agents, polling agents. Sorry, polling agents. EC officers. Intelligence is about top about 90%. Jenna, you be an idea of reporting brain. Observant to way Honorable Francis Otibuatin, 1 year DC, and I say MC war. Asante Achim North abaton pesu aso and na one yes on one in nimpon and na one no edin komo and na me kwaka se ne ge and na what them on no de ba manfo keka the manfo keka no agogo ne se yes ne ge bia wakwa akofa no and atum se ge no so se manfo asie kire and acheso ne te dem no mo a odi nkomo no nyina no
yɛsɛ na DC nipa no ni nua no ni di nkɔmɔ no na kyɛ sɛ ɔde ato loudspeaker ɛna gɛ no so wɔda mu hɔ no mu bie ɛna kyɛ sɛ ɔno no so no ɛde ne phone na record wɔ abra DC yɛ nimu hwee ɛna kyɛ sɛ nsɛm no atene wɔ Asante Akyem Agogo a ɛgya da mu a DC yɛ ka kyerɛ obi sɛ sɛbi mprɛduasa wagyimi ama wɔntimi nne DC otu akyi na NDC fo wo eye Asante Akyem no fasade asoso bio se mampani Akufo-Addo we omo mpani to empani no abia DC no wonyina di ne anyesa DC na asoso no onfo na dwuma ento no say your man 24 hours with immediate effect a person yet be free on mampani eho because enia wada na di no say you use your MC a opera from dwie o me press basa nsi enti we bia na no aka say plan B na no be use no there na was say yetimi otimi eje na konwa efre ni sem within 24 hours you know say you no before say about election bia no omo publish omo list but as we speak now you see no publish list bia e wo Ghana ha ayo be hu say we mu na omo ko polling station we mu na ko polling station we enu ti no say ono no otibu ate no afa kontuna say na so no wo mo akwa yes recruitment na yes say omo list na imra bonten na yeso ye hwem ye hu ni say omo ya MPP fo ampa so omo ya MPP fo dia ene na ye ma omo 24 hours so omo so no omo withdraw hu nyina na omo open fresh recruitment Abza fontia no NDC empenimfo wa Asante Akyem no for baton pesu aso no omo so yeti wo no monke ya omo eka kire mampani se plan B bebem ama ballot boxes no masesa no electoral commission adwumayfo DC no a ne hwem ne nkrofo do omo koya na ne omo mpani to mpani no DC no omo empam no na yate se independent candidate no a wo ko wa Asante Akyem no fo a ama chese IMCC ne amanfo ho po wo mpasua no so a enam so ma DC yakwa kodi sankomo wi no ono so one ne dom ensemptwefo nhia mu anwumere ya ye kwa oma no so na ye kotie bese for a professional concern a oto ye nkradi fru Asante Akyem Agogo ene Asante Akyem ne mpotamo no mu nyina Emmanuel Sakode ne na kwa kodi nkomo ono bu ima ma joy ejo so mi apani na ho ye nyame adom ho ye pa na ene ohine Kwame Frimpong ne dom na omo so omo sesei de no omo egie ene no a epia bonte no de asem no omo ka de afa ho so said ye di kan ama atiefo ni hwefo na fe omo fe ye no ye de pre wera MC Francis Otibake ene bi player na akwapo so no ne ti ba a ye friends Otibake junior na omo di ko ti ba no e Canada na omo di ko na ne one of the obi copy the AP about there. Na hwehwe mu ayi timi hu. Eno na ba ya ade edi ka de tu gwa NDC for o my press conference aka o masem. Eno na independent no so say o ho kwan so for no na so for so say o me o mo me di ena mpo mo ka say o kwan bi so kwa do. Me ma ko EC official ko be 90% ena to da bi o say bi tiri na obi a afi. Onde essa mo ka nyina ne so mo na mo ka sa mo so a e person mo we do champion do na politiga e ke say we ra Francis Otibake kra na be ya mampani onyi ni fi Asante Akyem tikuna e person ni tikuna no obi a ntimi guarantee asem na waka no papa no kra no say ye hwehwe no kra ye hu no entie bia wa fa ko ka so ballot box no be du ho no beto aba no ka so swap na say watiti bi egu no de abo emra MP lawyer de pia ku bi no that's na okay na amata so me pressure ba hapa no so na the script na no ya friends this no e papa de be ya o bani e bani free ni e bisa o se no e fa free ha dia e be no mbe o so de o so bi tu mo ko no bi aso de bambo no aso mo nta e bi o de ka se tun tai no la Francis Otibake o mo hia no outside of music e ti ye lo mampani onyi ni free Asante Akyem no kwa na ahoto ni afrobi mra e wo 2020 for election here the kumo yo ima mame fa unsia na odie din nsem na chi won pesua no so bibia ne ebesa so aba opunu mu bi wate ye da sepa ene mama ne hwehwem a wode abrayen yenkotie ohene Kwame Frimpong a wokose content independent e wa Asante Akyem North ne dom omsuso ne nsemptwefo nhemu a wono efrey no Owura Samuel redu champion adodo no a esarma ne setuga ene jana na mu kasa edema no omnsem omre to amanse animu se obi enfa ballot box no enko okay Frimpong a o major stakeholder e wa bato imu no
okay from Poma, or major stakeholder, I about to or for definitely or one agent, our various polling stations. Now agents also na one month say obi and ballot box no enko no from that. The command sadia na di ho ye ene oyenie e be ba Asante Akyem no. Ohene kwam from Pom agent ho ma asomdue enu nti onhwe entena honom e man hye ya mpanyimfo yi e ya hye no kokoamu no e ma metodwa nti na ti ye frame media na ya de tumonim mon kan kira mpanyimfo abatoe e form e electoral commission afei so no Ghana Police Service any other security agencies they say the ekoso Asante Akyem no for no mumra na opanyina oda miseka no MC yo ha Francis Otibuaten e kwan bia so mo de nfa so no omfa ne nfa so ye hia no Asante Akyem no fa biem esa se ompa sumbie Asante Akyem no for ye do ye ho Abzafo nti we aye Ora Samuel Oredu echampo adodo na sarmane se tuga wono ena ekasa edema ohene Kwame Frimpong a wokose contemcro e wa Asante Akyem no for baton peso aso afia bato no mo ena omocheche nsemu no se DC nzemu de mampedi na nadodan kwakufu ado ntu ene so sa tunu ho anamo na ne kine ya anya sa de a omunyina soso de mrande be se omunsam na de wo so omuye bia ewo empesua no so no wodomo aye na busiafo asam de ba unza wokako bunkum na waka konifa kakra sushefa so yemua ene ansa na yede kase yi ebremwe honorable Francis Otibuaten DC yo wa Asante Akyem North abato empesua so ene yepusu na homa apusu du baby kra de a ekọ kakra like I said, the Kong Arabia Babetna so was the mobile one you have dialed is out of coverage in Nigeria. I guess Wakasa Brofondi at Waso. I guess Ufrebiwa and Yadia Ebeconti. Aye Bia Senka Honorable Francis Otibuaten this year or Asante Akyem North wa Enia and in Montiri Sunina. I'm unfortunately say a yon no Nanka ye penny a dim commonia jinin chimum a day a phone and so M4 and it do. Senke jaye benya no no ni hina na kese akwako yihebu ada yesem obose asemi e de simfensi yetutu akwako tutu kotwere e kire ye besa so akoso na ye de honkomo pipa ya bobo ya hompem se yensa ebeka Otibuaten na ye ne no abonkomo ahwe ono nso ne famu de na mpenense ano wotira e chensa hweremo awowo ageta e wa Asante Akyem na ma yenwura abato okro na mu Chine yamanyoko na nche bia be se bobo sumi mu ho ene ko bi e from surface solution won mo de betu dwa se wo ma ye hwehwemu bi na wo mo nya asofo nya adifo de enso de wo mo hunu ne sese nka ye to aba no wo sa abosumi no mu a chine ya hura di kind da na ansa na obedi kan nom ne ade kura no ebedu ba bi bo hu se aban adwuma yefo wo mbe tie tuan wa aba so ene mo mbe den papa wo mo keka we nyina no ewie wo no me wa aban afa se enye no kure womo kasa firi won yafunum nom ne ade na wasan de foforo aba betudwa chese de womo kan nyina abeba abam se de edu ba bi wonom kwa abato komisa so niema nkoye wansesa ballot paper nom ne ade ekowie galamsey ho amanfo twenkontwa ye oye kire simontin so nyina ni nyina eba mu bi ana wonom guso eka se sie kura ye gina mu se ye sato aba no a kini ye di nkunim. Long-standing view has been that the current opposition party, the National Democratic Congress, or NDC, is best positioned to secure victory in both the presidential and the parliamentary elections this December. The foundation of this prediction really lies in Ghana's recent economic challenges, which we believe will put the ruling New Patriotic Party, or NPP, at a disadvantage. So if you look at the chart on the left here, you'll notice that shortly after the last election, so in 2020, inflation began to rise rapidly, which has led to a deterioration in living standards across the country in the last couple of years. Given the strong focus on the economy for voters at the moment, the NPP's track record of the past few years is probably going to work against them, tipping the scales in favor of the NDC. Our expectation of an NDC victory also aligns with current election polls, which consistently show that the NDC's nominee, John Mahama, is leading the race, as you can see. Bruni fita wano na face solution utiano ena wade nkwamsha washe nini SCC simu nyina wasanso de tudwa che se ye to abane na se tie bia de wokeka ye no anka ye chine ye kro na ena nkunembo no
wa fair to ye na 21st clinic for asie say osiatike ntiri no a etwetwe wo tutuwo no a aka wa team ho no ma wo je ho anyie no ene wo mudi nro mfidia doctor for ne nurse for a wo mo abini mu aba ene wo mo etutu ase de ama yen bebi a wo bia de hiane so ne ye bedi nkomo wa homa yi so 0540 311 0540 311 na baby awo bia santimantama say ye wo eye ehwa overseas Alpha Radio enche honomu a che say omeya fana baby aso say honomu a ofra ye ne a inu papa mfidi papa doctors and nurses special amasiatic entine mu ada honum amotimi akwaba koko so de 3A cool capsules and ye kwakonum 3A Herbal Center for and a day abajaso ama food and drugs authority mpeni for atum bema koko timima je say usisimu ayi nyina na je say entini no musisi onya 3A cool capsules na no mo a usisimu ahankra nyina ebie maso homogere de afusane matimi didi wonum edidi wa yase shechedi amponyankrompon de animonyam for 0546 107107 pharmacy shops and a drugstores ahodo no enye na mizone 5G drink no eguso a ye bobo me se wo topono bia na pe drink ya eye natural ye mfa bibia mfrem na anka nko abroba nko mango nko a mizu ho asem ne ye kade kire wo no na wo ye adwuma so na pese wo ye adwuma no wabra wonte bra eye 5G so ne ye kamfo de ma wo 0246270221 Express Group for Wamadama and yetu kwafi ye kwa bruchire yako Canada yako US yako UK yako Australia yako New Zealand yako Germany yako Italy yako France num kese amama pibajo mu nyina yako kohonomo ne nyina eye Express Group for and now hare kwaso omo edi yeko opese okosua de wa bruchire ope university bi wakwa akosua de wum o ade sua no kra wo kwa akosua no ope scholarship ama boawo ama ho tima yin ha wa ne nyina Express Group ye be ye dia ma ododo okra de chese wo no enye school na opa akọ o de opese so hu dani na chese okose ho na eja nya dollars ne euros ebunaburi bi na de bedum fie ja eno so ye bo ne ye de wakọ so hu udu hono ma ye mu adwuma ye aboa mu anya work permit num ene krata nyina Express Group no Kumasi ye wa staff labor runabout no so ena ma mo hwe ye tie yen e won krapompede mantem mu no Kaneshi First Light hono mo asoso no yebutu hono mo tema Community 18 Lashibi Golf Lane Station no nche hono mo asoso no yebutu hono mo 0249 000448 Sompa chedie me say de obenya bia enkase me die sha ebia wo de no kra no ena kese be so ye ni ama bradwene ne ntiase so enti de kra obi a say ye mo say ye nwa say ye biscuit say ye toilet roll say ye tissue say ye nkwalai wo mo diapers no mo pampers bie nkwada nta de ade no so de wo ya na wa ye de obenya nsira de afiri ho enye de bekwa akɔwiase na okofa no me so hu yen kenya nkanwusia ene ye kunafo no ne yen kata wo madegya so afi kwa wiye sey no ya ne ye nwene wo mu ho saa de omo bedie de omo beda de omo benom ya afi na akɔ apro aba betu yasomdwem na omo soso no ho ya ka wo mu so obeso ye wo soso de ani sika botimi de afa mobile money number yi so 0598 5598 02 0598 5598 edi ebeba Tarawan Media na say Blessed Foster abzafo yentwe simra yeba nsam ne pi no aka kira ye de ebepi muso nwumre 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu emu agiatum Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani Hey ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanyi otwedi musa no Oh Express Group Adarumenti akwanti wire for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada US Australia UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labour roundabout Accra and so Omo Nation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. Observe for Sompa television so niye yamama jubio asaso amama kwaba yento yenkase ne so emfa emmamo na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odi MPP abanyuku ni maprema mpani adwa afia bato num de aprobation so emonimu sam so wasantema se be na woche ene kai we kra de obedi na woche mienu ene kakra wasantema se ema na probo na mu a na nura okopia joso abato mpesua so na honom ena ode to amanse anim se agenda 111 hospital project no a mampani na nadu danko akufo ado wahyase ene MPP abanye eye no so don for ye adom ema nyina o matima to o monsa de afiri ho a anesefo doctorfo ene apomdi adwumayefo empempem akiri empempem ene o moba benyamu emfaso akwakoye adwuma ema o mamu ni nyina so no ebebo am yapomdi ne ho nsensem atotoye agira ye pa Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. She said agenda 111 so Ghana. First COVID by you know your my who said districts be na you need district hospital. Inti me kobo president amane say yam fan shishe fufomba
one district, one hospital. And on the agenda 111, I see 111 hospitals at the same time. You didn't see that. You be this year. The Akano, you be next year. You health personnel, doctors, nurses, and health personnel. 70,000 health personnel will be recruited for the agenda 111 hospitals. Your nursing training, your training, so ejuma. Your drones about the medicines, drone moja vaccines. Observe for Remed Danny Ranwan, Senor Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamiani attending Kane. And they say, Solomon Guswa, one more born 20 Chinian Sonayu, when a movie as Antimantemu Yana. Mampenenda da John Dramani Mahama and Subi Jina na wanetima mufwidi nkomo the entire one to match in yan watch say wo ba kunwa so biwa National Theatre no wo be sibi mas Antimantan so sanso wadi kan dia hye wo no mo na ne wire mfiri kura say wo hwe China for pa mampenenda da Lawrence apen so nyame mfa ne kransie yi de wo mbeye ma Ghana e won kran na enna tete wiewie se na amwakoni adu ugina ho twa foto kura enyefa na ne wire kura ho na mum so oba konwa so a wo si bia makuma ase no enknade no so obesiesi amaya akono that film theater since China for boy you see Rawlings Abreso everything there it's not been rehabilitated into Russia kwana ko from anyoma bebre ase wo ho oh yeah exhibition and I be wo ho sometimes curtains no you can't draw the curtains stage no assay and you might be brassay room and Tamrena so say he says you ye send a bit to me about the creative industry now we share a manifesto 2020 yeah the true say you be see a second national theater Kumasi now 2024 manifesto you saying repeat you say nyamia adoma say yaba you be see a second national theater in Kumasi. Eno mampenenda da John Dramani Mahama o say abaso ba na ma ejapaye nti wo sambo hobio say 2020 wormo kan na wo montimi amba konwa so na 2024 ide wo mo ba say tibia Santimantan so ebenya ne chefa Abuzafo na enya Santimantama say nko na ndisi amanyuku ebontoa omo ebontoa de bisoso ewo apuema ntemu a okọ ayensu anu abato mpesua so apuema ntemu a Dr. Edward Omane Boama wana hwe abato ho nsensem so ndisi amanyuku no wono soso ene ne dom enam mpesua no so a omo echeche ndisi amanyuku tirimu pom nsusuyem ede achira mansan na wasre NDC party mano so don for ya dom wa December boso me de toso so no nye de toso so no nko abato no wo se yan wo mu ye to aba ni wi a ne kenkan ya bupo ni nyina obi ankuta ne phone na be ya video so hu na efa ya dance ne kire bi ho nsam ba na 24/0 ne ya dane manu a wo ma banche aba beje e de akwakodi dance Dr. Edward Omane Boama with eagle eyes Pakeno Osoro if you say Osoro aye na dwen say abana ye ba be to no be dey wiem na afi peruna omaye so be bono omaye say second December it's the 2nd December and a special day to for Dr. Edward Omane Boama eye penimpa ohwe abato ho nsensem so mandisi amanyuku na propo ewa yensu anu abato mpesua so apuema ntemu ene yeteni nke wosrendisi ma se obi amfi nani ene ye pepi se jare bob no na bane ye kenkane a obi amfi nani ene ye kire ene wosono ma no nso akasa we ye titani de ma wosono amanyuku Asantemantam yura Bernard Nchubosi akon a ye bone mrane se chema wontumi wose sa independent candidates atwetwu wo muti e wosono mu na kama ye se dɔɔso pa na wone de wo ye sensen a wo mfa nhye baabie wo de be hwe mampani dada John Dramani Mahama se wo no na ehye akiri na wo so saafo na sene e ye wo mu yodum na wo tene ne nsa no wo kire se be kwa abato mpasua se ebi esi ho de wo ho bia wo ye se wo ko independent no e yura Mahama e na ehye akiri
na saafo no bo apaye wo ho se wo mu ye sono ma e de sono kolese kora ne nam nanso kontumpo pa na wo mu twa ayesa nsa bi entimi nhono dokono enso etimi hwiegu abi asori wo promo ha say na papa no otimi di picture no the MPP colors no the aye posters no wa ye no say o MPP abua sa papa yi ni wo bi fie ana oni kwabre nyame omo ba bi fie oba odi sinap ni sika ana obi bra ni sai sa bra ni ewurajo wa so hono yan fani e wo mo bra ni sika o bra me brad sa me nye tujo wa ana bi bi sa ni sai papa sa wu tujo wa sa adia pa na obetimi dia bra mansie Joe West was a right honorable first deputy speaker of parliament. Eti Dabi Jai never be Joe West achi. The kind one day and will go independent. I yet 2020 no Papa no Abura wa ye our constituency way Mr. Mumukie Obi Pia or independent. I was Antinu Piano. Aya John Bahama. What was somebody said? What was somebody within one touch? Bernard and Chibu Siakwa were yet teaching any more Sonamanyuku as Antimantemu and Ate said, Nehumo, why you only the one for independence for home. Watch the baby free. Observe ni si HMP, vacancy and in CSN, sorry. Na fi monka boka kra modi ababe dan ne yemfa ntoaso na akofuri na pamfo soso no emetena se ensom entoaso akosua somu ya Grace Buziku